bigiye gutangira kukugira inshuti. Ntabwo abonye ibyagiye kurya by'ubuntu ku munyarwenya. Ariko yaraherutse kubwira umuvugizi wa RIB asa nkaho amutangariza ko ibyo bintu bimubangamiye. Yagomba yarabwiye ngo ndetse ngo hari igihe ngo ukundana ngo n'umukobwa ngo akajya kuryanya ngo ukamuha utuza wenda agatelefone ukamukubita nk'imodoka ngo yarangiza ngo akakuyoba. None se ngo icyo gihe ngo umuntu aba yemerewe kujya kumurega kugira ngo amusubize ibye. Ariko igisubizo bamaye nawe gitangaje. Cyangwa ibibazo gute? Niba ariko bamubwiye nyine simbizi. Ntabwo mbizi njyewe. N'urusi gitangaje gute kandi utabizi? Ntabwo mbizi ariko. Ntabwo wajya ureka. Ndeka iki? Gusa bagiye ku cy'ubuntu. Ariko rero uvuga uziga kuko umusaza nawe azagutarama agarutse. Ntabwo nabwo ndi kumutana bari kumurira ibintu. Okay. Bagiye nk'ibyo. Abwira ati hari ndaga kujyana mu cyumba kugira ngo ngo mujyane mu cyumba mbere ukuntu azakuza impano ze. Niba ari ukuri ariko bavuze ko byanditse mu binyamakuru niba ari ukuri byaba ari igitangaza. Mu biranga baramutoranye n'ibindi biremwa byinshi. Barajya baranywa n'amamoto y'abategeye ageze ati murayasubiza buriya. Banze kujya gusobanukirwa impano zabo. Bitari detection. Mu Rwanda by'umwihariko mu nkuru za showbiz nta kindi kiri kuvugwa usibye itabwa muri yombi rya Mwitende Abdul Karim wamenyekanye nka buri kantu ukorana na buri nguni. Byinshi bikomeje kuvugwa. Hari abakomeje kuvuga yuko uyu mutipe yaba yarapfuye n'abo bakobwa amafaranga 2,000 kuko yabatse amafaranga yabatse amafaranga yabatanzeho bakamuha 5 wakabaka 7. Urumva bari gupfa amafaranga agera mu 2,000 yonyine. Reka tugaruke kuri iyi nkuru uburyo byagenze. Mwumvishe na ba KNC hari icyo bayivuzeho, ubundi tuze tureba n'andi makuru ari behind agaruka kuri uyu mutipe, kuko harimo bari kuvuga yuko rwose ngo umunsi yari yakoresheje ikiyobyabwenge cyangwa ngo yari yitayemo cyangwa kwitwika. Reka twahuranye tuvuge ibintu mu mazina byabyo. Bikekwa yuko ashobora kuba akoresha urumogi, ko RIB iramutse rwose imujyanye muri Rwanda Forensic ashobora kuba ibyaha yarakurikiranyweho bishobora kuba byahita byiyongera. Yes, nkuko mwagiye mubibona mu bitangazamakuru bitandukanye, ni inkuru yavugwaga yuko byatangajwe ariko n'umuvugizi wa RIB. Ni inkuru yavugaga yuko kuri wa 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi buri kantu akurikiranyweho gufungirana abakobwa 2 bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru igihe yamenye nuko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yamufasha. Uwo mukobwa aza kuza kubyanga. Buri kantu yahise arakarafata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho yabatike na fanta yari yabaguriye, bitewe nuko batari bafite ayo yabasabaga. Bamuhaye ayo bari bafite undarayanga ndetse arigendera. Ubwo arabafungirana arigendera. Abandi babonye ko abafungiranywe biyambaza polisi irabafungurira ndetse buri kantu ahita atabwa muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yabwiye igihe ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Bununga, aho buri kantu atuye. Ni mu gihe uwatawe muri yombi we afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye ye yatangiye gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Iki cyaha buri kana akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kwa 30 Kanama 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Wahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Mu butumwa bwe Dr Murangira Thierry yavuze ko urwego
urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwibutsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa amuryoza. Yongeraho ati RIB iributsa abantu kwirinda icyaha nk'iki kuko ari ibikorwa bihanwa n'amategeko kandi ubikoze wese afatwa agashyikirizwa ubutabera. Mwumvishe iyi ngingo ni ukuvuga ngo ashobora kuba yafungwa wataye muri yombi ngo icyaha urikanakurikiranyweho gihanwa n'ingingo 151 itegeko nimero iriya twayivuze riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange wagihamijwe n'urukiko. Iki cyaha anishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Muhungu se ushobora kuba yarya imyaka 7 cyangwa 5 umwuka byara mwe. Reka tugaruke rero ku makuru yari ari kuvugwa inyuma ku mihanda cyangwa ku makuru ari muri behind the scene. Amakuru aravuga yuko aba bakobwa bamusuye ariko ngo baje kugira ngo abafashe kuzamura impano yabo cyangwa bafashe kuba bamenyekana ku mbuga nkoranyambaga. Noneho ubwo nimba wenda kuzajya hamagara umwe ntabwo iki ngiki mwahita nkimenya, ariko abwira umukobwa umwe ati nsanga mu cyumba nkwereka utuntu twikorera cyangwa nkwigisha uburyo bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Umukobwa ati wapi ntabwo ndaza muri icyo cyumba, ngwino ubinyerekere hano. Urumva afite impungenge zo kumusanga mu gitanda. Umuhungu ati niba utaje ibintu nagutanzeho ndaza kuza kugira gute, ndaza kuza kubisubirana, amatike, ibyo mwanyweye n'ibindi. Abakobwa bakora mu mufuka barisaka babona 5,000 byonyine. Umuhungu ati ibyo bibiri rwose nibitaboneka kugira ngo byuzure 7 ntago muvaha. Bivugwa yuko ngo yabafungiranye iminsi igera muri ngahe, iminsi igera muri 3. Abakobwa bahamagara polisi. Ibi ni biri kuvugwa ku mihanda, ntabwo iyo minsi RIB yigeze yitangaza ngo ivuge ngo uyu muhungu yabafungiranye iminsi 3, ahubwo ni biri kuvugwa. Mu yandi makuru ari kuvugwa biravugwa yuko ashobora kuba yakoreshaga ibiyobyabwenge cyangwa urumogi. Aho ababitubwiye bakoresheje ijambo bita kwitwika ku uwo munsi cyangwa kwako kanya ashobora kuba yari yitayemo cyangwa yari yitwitse. Abantu benshi bakavuga bati uyu tipe ashobora kujyanwa kuri Rwanda Forensic Laboratory agapimwa bamusangamo urumogi rurengeje urugero mu byakurikiranwaho bikaba byakwiyongeramo. Ikibazo gikomeye kuba rwose abana b'abakobwa baravuze bati uyu muntu ni umu-influencer ukomeye twamusanga akadufasha natwe tugatera imbere. Uyu nawe agashaka kubafatirana kugira ngo agira icyo bamuha kugira ngo nawe abafashe. RIB ikavuga yuko iyi ngingo cyangwa ibi bintu bigize icyaha byo kuba wafatirana umuntu n'intege nkeya ziwe ukaba wamukoresha ibyo adashaka kubwo ikintu runaka wenda yagushakagaho ukamwifashisha ugakora ibi bintu bigize icyaha. Ibi bintu bihanwa n'amategeko. Bishatse kuvuga yuko hari abana benshi b'abakobwa bashobora kuba baturwa mu mutego n'igitsina gabo, bakaba basambanywa ku ngufu, bakaba bakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato kugira ngo bagire icyo bageraho, nyamara atari ko byagakwiye kugenda. Ni byinshi byavuzwe ku bigendanye n'uyu musore. Urumva hari video ye yari maze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga, ari ukuntu ngo ibintu by'imipuri n'iki mwagiye mubyumva abantu mukurikira showbiz mu Rwanda, aho byavugwaga yuko ngo ari video y'uyu musore wari usa nkaho yashoye iminwa mu gitsina cy'umukobwa cyangwa cy'umugore, kuko uwo mukobwa ntabwo agaragara mu maso. Iyi video yaratrendinze kuko yarasakaye ibintu uyu muhungu yashinjijwe ku mpande zitandukanye. Ese ibi bintu by'uyu musore biraza kuza kurangira bite? Reka dutegereze twumve icyo baraza kuza gukora, nimba dosiye iraza kuza gushyikirizwa urukiko akaba yatangira kuburana ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo, cyangwa kuko aba ari gukekwa ashobora kuza kurekurwa kuko aba ari gukekwa, bakaba basanga
umuhungu wacu ashobora kuba yaba arengana. Ngayo nguko ngibyo ibihari, ngibyo biri kuri iyi mihanda, ariko igihari ngicyo. Amakuru mashyashya icyari gihari nuko ashobora kuba ngo polisi zishobora kuba yarahasanze n'urwo rumogi, ariko mu bintu bavuze ibyo ntabwo birimo, ushaka gusanga ari na rubanga. Karutegereze turebe n'iki kiraza kuza gukurikiraho.